Ao ke wa amohela ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka thuto ya rona ya mareka, kgaolo ya 12. Ka lena re nka temana ya 13 ho isa temana ya 17. Sehloho sa thuto ya ka kajeno ke Jesu o botswa ka lekgetho la naha. Jesu o botswa ka lekgetho la naha. Ha re utlwa thuto ya morena rona Jesu Kriste malebana le lekgetho la naha. Re nka palo ena ho temana ya 13 ho isa temaneng ya 17 mona ho mareka. Ke kopa re ke hle re bale re ke hle re bale hona jwale. Ya ba romela ho yena ba bang ba Bafarisi le ba ba Heroda hore ba mo tshwase ka dipolelo tsa hae. Bao batla ba re ho yena, moruti, re a tseba ho ba wa nnete le ho ba ha o re letho ka motho, hobane ha o tadime tshobotsi ya batho, empa tsela ya Modimo o e ruta ka nnete. Hleka ho re lokela ho ntshetsa se sa re lekgetho, kapa ha ho jwalo na? Re ntshe kapa re se ntshe, empa yena ka ho lemoha boikaketsi ba bona re ho bona, le ntekelang naha. Ntlisetseng dinare ke e bone. Ba e tlisa. Ya ba o re ho bona, setshwantsho sena ke sa mang? Le lengolo lena ke la mang? Ba re ho yena, ke la Sesare. Ya ba Jesu ba araba re, ntshetsang Sesare tseo e leng tsa Sesare, mme le ntshetse Modimo tseo e leng tsa Modimo. Mme ba mo tsota. Pala lentswe e fella hakana morena. A e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Moye motle. Judea eo motsemoholo wa yona e neng e le Jerusalema, e ne le motse wa Bajude. Ka selemo sa botshelela AD, ke ha Judea e hapuwa ke puso ya Roma. Roma ka nako eo e ne e buswa ke Sesare ya bitswang Tiberius. Hoba Roma e nke Judea le koloni ya yona, e le koloni ya yona, ile ya hlahisa molao wa lekgetho le neng le tlama monna ka mong ho ntsha lekgetho, le ya mokotleng wa puso ya Roma. Bajude ba ile ba hloya lekgetho lena leo naha e reng ba le ntshe, hobane ba ne ba le bontsha hore jwale ba bonahala ba lahlehetswe ke matla, hobane le ne le ntshiwa makgetlo a mangatanyana a ntshetswang puso ya Roma. Mojude ka mong wa monna o na ikutlwa a imetswe haholo ke makgetho, hobane o ne a tlameha hore a ntshe lekgetho la tempele, hape a ntshe le lekgetho la naha. Lekgetho la tempele le ne le boloka mosebetsi wa tempele, kapa tempele e hlwekile le mosebetsi o etsahalang ka hare ho ona. Jwale ka nqena ba ne ba hlokwa le lekgetho la naha. Lekgotla le leholo la Bajude le bitswang Sanhedrin, tulong ya lona di ile la etsa qeto ya hore ho romellwe moifo o ilo bua le Jesu. Ka ha ka mahlo a bona ha ba tadima, ba bona a latetswe ke bongata bo bongata bo tshosang ba setjhaba. Moifo oo o no laetswe hore ha o fihla ho Jesu,
ba mo nke e le mohlomphehi, ba mo nke e le a hlomphehang, ba ikokobetse ho yena. Jwale ba nto mo phafa le ho mo phafa, ba mo bolele, ba mo rorise, ebe he ho tloha moo jwale ba tle ba mo etsetse potso. Potso eo ba ne ba e nehilwe hore ba tle ba etse ke hore ba tle ba mmotse ka ditaba tse amanang le lekgetho. Empa mokgwa oo ba ne ba etsa ka teng, bana ba re a botswe ka mokgwa o tla e re ha a phahamisa molomo wa hae, a utlwahale a nyatsa lekgetho la sesare. Potso eo ba neng ba rometse ho Jesu ho etsa ho yena e ne e re, hleka ho a re lokela ho ntshetsa sesare lekgetho, kapa ha ho jwalo na? Re ntshe kapa re se ntshe ke temana eo ya 14. Moife ona o tshwereng potso ena go tswa lekgotleng la Bajude e ne le boemedi ba Bafarisi le boemedi ba Baheroda. Ha re elellwe taba yona eo hore e ne le boemedi ba Bafarisi le boemedi ba Baheroda. Bafarisi ba ne ba hlile ba nka Roma e hlile e le sera sa Bajude. Ba ne ba nka puso ya Roma e le sera sa mmuso wa Judea. Baheroda bona e ne e le Bajude bao e ne e le batshehetsi ba sesare ha fela Judea e ntse e le tlasa puso kapa le tsamaiso ya Roma. Wena moruti wa heso, wena mmoledi, wena moefangedi, wena moithuti ya mametseng, wena a mametseng thuto ena kajeno, a ko shebe hore na Bajude, Bafarisi le Baheroda ba ne ba nka Jesu jwang. Bana ba rometsweng ho yena, ha ke re shebe ho Mareka kgaolo ya 3 temana ya 6 hore hantle ba ne ba nka Jesu jwang. Ha re ba le temane ya 6 kgaolong ya 3 e reng, jwale Bafarisi ba tswela ntle, ba etsa morero le Baheroda hodima Jesu, ho tseba hore na ba ka mmolaya jwang. Wa utlwa ho tloha temaneng yana morao mane, ha re se re le kgaolong ya 12 tjena, ha e sa le morero, batho bana ha ba le mmoho ba ntse ba sheba hona mokgwa oo ba ka tshwarang Jesu ka ona ke ofeng. Mona potsong ena ba ikemiseditse, ba hlile ba mo tjhehile hore ba tle ba mo pitle ka dipuo tsa hae. Hana Mosotho hore kgomo e tshwarwa ka dinaka empa motho o tshwarwa ka dipuo. Ba ne ba re kajeno re mo fumana, ha re bone tsela a ka tswang ka yona, re tla mo behela potso eo ka yona re tlang ho mo tjheha ka yona. Ho jwalo ngwaneso, ho ka etsahala le ho wena hore ebe batho ba tjhehile hore o beha ditaba tsa hao jwang, moruti wa heso, wena momamedi wa thuto ena. Hobane batho bao ba rata hore ba o tshwase ka dipuo tsa hao. Ntho e nngwe fela wena le wena e ka o thusang ke ho emela nnete. Ho emela nnete le ho e bua, maemo a dumela kapa a sa dumele. Phoso e ka etswang ke wena ke hore jwale ebe o so batla ho bua se batlwang ke batho. Moo o etsang jwalo, polelo ya Modimo o tlabe o itswile tlase, mme seo e ka ba bomadimabe bo mmakatsang ruri. Mane moo Bafarisi ba leng hona teng, ba na ntse ba re bona, wa tseba ha ka re ntshang lekgetho, ha ka re ho rona, ha ra ba potso ena, ha ka ntshang lekgetho, rona re tlabe se re mo nka hona moo hore re bolela hore o sekame, a sekamela ka ho sera sa Bajude.
ebe ba tla nka taba ena ba itumise taba eo, ba itumisa kgahlanong ho Jesu hore botumo ba hae bo tle bo theohe. Ke seo Bafarisi ba se nahanang ka nkano. Ha ka araba potso ena, e araba ka mokgwa wa hore a re ntshang lekgetho. Re tlo tumisa taba ena hore ehlile le a mmona o sekame, ha e sale a sekama, o sekametse ka kgahlano, o sekame kgahlanong le rona. Ha ele ba Herota bona ba ne ba re ha fela a ka re se ntsheng lekgetho, hang re tla be se re mo hulela ho Sesare. Re tla be se re mo hulela ho Sesare ka qoso ya hore ke lerabele. Ka lebaka lena Bafarisi le Baherota ba hlile ha ba bone moo Jesu a ka tswang teng, ba mo behetse leraba. Ha ba tsebe na o tla tswa re kae ho lona. Jwale ha re shebeng re pele, Jesu o araba moifo ona o tswang lekgotleng la Bajuda, o re ke temana ena 17 o re ntshetsang Sesare tseo e leng tsa Sesare, mme le ntshetse Modimo tse e leng tsa Modimo. Mme ba mo tsota. Le ha ba ile ba mo tsota jwalo, Bafarisi ba ne ba sa thaba ho hang, hobane Jesu hanne ho wela lerabeng leo ho ka beng ho tsositswe moferefere ka hara naha eo, ka mantswe ao Jesu a ileng a bua. Bana ba sa thaba ho hang. Mantswe a Jesu a na re ntshetsang Sesare tse amanang le tsamaiso ya naha. Taba ena re tla e manolla haholwanyane ha re tla thutong e latelang. Ntshetsang Sesare tse amanang le tsamaiso ya naha ka molao wa yona. Ha le etsa taba yona eo, le seke la lebala hore dinthong tsohle le ikarabela ho Modimo eo leng mofani wa seo le nang le sona, mme buisetsang tse hlokwang ke Sesare, le buisetse tse hlokwang ke Modimo. Jwalo ka ha Marekana a ngolla efangheleng ya hae e ne ya ho badumedi ba Roma, le bona ile ya ba thabisa haholo taba ena eo a neng a tlhaloso ena. E ne e ba hlokomedisa hore Bokreste ha bo bolele hore motho a tswe tlase melao ya naha. Jwale re tla sheba temana ka temana ho tloha mona. Ha re shebe temana ya 16. Temana ya 14 e re bao ba tla ba re ho yena, Moruti, re a tseba hoba wa nnete le hoba ha o re letho ka motho, hobane ha o tadime tshobotsi ya batho, empa tsela ya Modimo o e ruta ka nnete. Hlaka ho re lokela ho ntshetsa Sesare lekgetho, kapa ha o jwalo na, re ntshe kapa re se ntshe. Wena mmohi e motle, le wena mametseng thuto ena, haeba o hlokomela mantswe ana hantle, o tla hlokomela hore pele ba bua seo ba tlileng ka sona ho Jesu, ba qadile pele ka ho mo phafa, ba ka dinnete tseo a leng tsona. Nqe nngwe dinnete tsena, nqe nngwe ho no ho sena dinnete ho tseo ba di bolelang, empa ba qadile ba bontsha ho mo phafa. Sepheo ne le hore a tla phutholohe, a bue fela, ho be bobebe ho yena ho wela lerabeng leo ba seng ba le tjhehile. Lemoha ka dinako tse ngata batho
le wena mosebetsing wa hao ka fumana batho a tla ka thoriso eo a o rorisang ka yona ntho a tlile se thoriso hore ho be bobebe hore o tlo kene tabeng eo ha re temane ya 25. Empa yena ka ho lemoha boikaketsi ba bona. Boikaketsi ke hore motho a bue sena ante hantle-ntle o bolela se fapaneng le seo a se buang ka molomo wa hae. Ka molomo ho tjena, empa seo a hlileng a se bolelang ha se seo se a se bolelang ka molomo. Ke hona moo boikaketsi o bolelang teng. Boemo bo tjena ka mehla bo ba pepeneneng ho Jesu. Mang kapa mang ya lekang ya etsang tsela e jwalo Jesu kgale a Jesu a bone seo motho enwa le sona. Jesu o bona ka hare, o bona dipelong, o bona tse nahanwang ke batho, o bona semelo sa motho pele le motho enwa ka re ho etsa letho. Motho a ka bua a bolela hore o se a utlwile pitso ya Modimo. Ante ha moo hantle-ntle seo a se bo shebileng ke sane kwana thoko. Jesu o di bua ka mehla dintho tseo a reng o di bona ka mehla dintho tseo e leng mathaithai a boikaketsi. Hore o bone nnete ya taba ena, o ka sheba ho Johanne kgaolo ya 2 temana 24 ho isa temane 25. E reng, empa Jesu o na sa ba tshepe ka hobane a na ba tseba kaofela, le ka hobane a na sa tshwanela a ka bolellwa tsa motho ke e mong, hobane o na a itsebela se leng teng ka ho motho. Jesu boyena o na ntse se motho a ka bolellwang motho e mong, a ka bolellwang ka motho e mong. O na itsebela dintho tseo pele. Ehlile Jesu o na sa dumelle mathaithai ana ao ba neng ba tlo mmolella ka ona. Mohlomong o tla hopola thapelo eo re atisang ho e etsa ha re rapela, ha re le tshebeletsong ya selallo sa morena, moo re reng, Modimo o matla ohle, o dipelo tsohle di ditakatso tsohle ho wena di leng pepeneneng, o ho seng letho le patilweng ho wena. Hlwekisa mehopolo le dipelo tsa rona ka pudullo ya moya wa hao o halalelang. Re tle bo rate ka lerato le phethehileng, mme re totise ruri lebitso la hao le kgethehileng. Ka lebaka la Jesu Kriste morena wa rona. Ena taba ke nkile tshebeletsong ya selallo sa morena difeleng tsa kereke ya Wesele. Ha re ya temaneng eo ya 15 le ya 16, a re ho bona, le ntekela nna, ntlisetseng denare ke e bona, ba itlisa. Jwale mona wena moye motle, wena ya mametseng thuto ena, Judea yohle e leng tikoloho ya Bajude e ne sebedisa tjhelete e lewana e entsweng ka koporo. Jwale anthe ka hara naha yona, naheng yohle kaofela ya Roma, pusong yohle ya Roma, ho ne ho sebediswa tjhelete ya lewana e leng ya silivera. Jwale e ne le mefuta ena e mmedi. Ena ya sebediswang ke Bajude ke e neng e etswa e ne le koporo, e ne ebile e sa ngolwa setshwantsho sa letho. Ha ena e sebediswang ke naha kaofela e ne na le setshwantsho sa Cesare, ebile e na le mongolo o ngotsweng lebitso la hae. Ha o no batlwa lekgetho la monna ka lebaka la hobane le ya tshebeletsong ya naha yohle, ho no lokela hore ho sebediswe tjhelete ya silivera. Tjhelete eo e ne e bitswa denare.
Dinare e ne e lefa lekgetho. E neng e lefa lekgetho e ne le lekanang le moputso wa monna wa letsatsi. Ha Jesu a ne a re, "Ntlisetseng dinare," ha ba e tlisa ho yena, setshwantsho se ho yona e ne le sa Sesare, e leng yena ya buisang naha. Mme boteng ba setshwantsho seo sa hae bo bolela hore o na le matla a ho mamelwa. Ho bonahala ka ha ba ne ba le tikolong ya tempele ha taba tsena ntse di etsahala. E mong teng ya ileng a mathela ka tempeleng a fihla, a tla nka tjheletana e le wana e senang setshwantsho sa Sesare, a e beha ka pela Jesu, mme mmoho ditjhelete tsena ne di le mmoho, e ne le ya silivera le ya koporo, e ne le e sebediswang ka hara naha ka hara puso ya Roma, le e neng e sebediswa ka tempeleng. A botsa re setshwantsho sena ke sa mang? Ba re ho yena ke sa Sesare. Ke ba Jesu hore o ba araba, ntshetsang Sesare tseo leng tsa Sesare, mme le ntshetse Modimo tseo leng tsa Modimo, mme ba mo tsota. Ngwaneso, ha ke batle ho ya pele ho feta mona, hobane ha ke rate thuto ya rona e le telele ka tsela efe kapa efe. Empa jwale ho tloha mona re tla qala hona temaneng yona ena, re tla nka yona temaneng yona ena, re nke thuto ya rona ke yona ya ho qetela temana ena ho moo mothati o re leng hona. Re tla qala ho yona mona, re hle re manolla yona taba ena, re be re nke thuto eo re e fumanang eo Jesu a e etsang. Mme kgotso ya Morena e be le wena. Ke a leboha ha re rapele. Ntate wa rona ke halalelang, ho monate ho ithuta lentswe la hao. Re fe tlhakisetso ditabeng tsena tse kgolo tseo le fang tsona lengolong Evangelia ya Mareka. Re a leboha ba bohle moo le hona teng. Ntate wa rona re a leboha ka Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. Kgotso e be le wena. Kgotso.